Díomh agus fáilte go dtí mo bhaile féin. Cad is spríle baile, smaoinigh faoi obair bhaile. Baile is home. So mo bhaile or mo bhaile féin, my own home. Okay, so task iver a hain, féicear na pictiúir agus tá buacailí agus cailíní a caint. So éist, aber agus scríamh. So éist, listen, aber, say agus scríamh, write. An Gaeilge agus an Bhaile I do chópléir. Okay? So iver a hain, díomh is mise saibh agus cóníam I lór na tuaithe. Hello, my name is Saibh and I live in the countryside. Hi is mise Donal agus cóníam I lór na carach. Hi, I'm Donal and I live in the city centre. Go many díomh is mise Aoife agus cóníam I lór Shráid Bhaile Chuain. Hello to all. I'm Aoife and I live in a quiet village. Cén chuí a bhfuil sibh is mise Stefan agus cóníam I lór agus cóníam I mbaile beag cúis farraige. How are ye or how are you all? I'm Stephen or Stefan and I live in a small town beside the sea. Is mise Tom agus cóníam Ileán beag. I'm Tom and I live on a small island. Is mise Sheila agus cóníam I lór na tíre. I'm Sheila and I live in the Midlands in lór na tíre. Is mise Sean agus cóníam I Geantar Ferimne. I'm Sean and I live in a farming area. Is mise Siobhan agus cóníam Imel na carach. I'm Siobhan and I live in and are on the outskirts of the city. Cillian an seo, táim I chóní Imel an Bhaile. Cillian here, I'm living on the edge of the town. Is mise Marcus agus táim I chóní I Geantar Iargúlta. I'm Marcus and I live in a remote area. Is mise Réaltín agus táim I chóní in Estáit Tithíochta. Estáit Tithíochta. It's a tricky pronunciation that. I'm Réaltín and I live in a housing estate. Okay, so scríamh an Gaeilge agus an Bhaile I do chópléir. Féicear task iver dó, so tá lán folklór nua an seo, agus seo Áiseanna sa counter, Áiseanna, facilities. So unad siopadóireachta, shopping centre. Ulmhargaidh, supermarket. Siopa phone póca. Siopa leabhar. Siopa éadaí. Siopa bróg. Siopa búistéire. Siopa sport. Siopa áise. Bíalan. Cafe. Cógaslan. Grúagara. Siopa ilranna. Siopa 30 agus glossary. Ifigan fuist. Bank. Leabharlan. Picturean. Unad sport. Lin snáva. Pork immerha. Close sugarha. Unad pobl. So scríamh an Gaeilge agus an Bhaile isteach I do chóp leabhar agus cur tick. Okay, tick the ones that are in your area. Okay. Okay, ceistena inis. Seo task iver 3. So ceist iver hain, có bhfuil tú I do chóní. Mar hampla, tá mé I mo chóní I Loucán. Iver dó,
Cén sort counter atá ann. Sampla. Is counter cuan atá ann. Iver 3. An will a lán Áiseanna I do counter. Are there a lot of Áiseanna facilities I do counter in your area? An fragra. Tá a lán Áiseanna I mo counter. No. Níl a lán Áiseanna I mo counter. Or tá cúpla Áis I mo counter. Ceiste car listig na Áiseanna atá I do counter. So scríb an lista an sin. Scríb better de, okay? Even if you're saying, oh, I can't think of 10 that are in from that list, just pretend that there are, okay? Just to have a few. Iver cuig, an úsáideann tú na Áiseanna sin go minic. Do you use these facilities go minic often? Úsáidim na Áiseanna sin go minic? No, ní úsáidim na Áiseanna sin go minic. Agus iver sé, cén áis is fear leat. Which do you prefer? Which is your favourite? Mar hampla is an fictorlin an áis is fearlum. No, is an linsnava an áis is fearlum. Carclor? Or an easier way, is fearlum an fictorlin mar is even lum scanan. Okay? On a what? So scríb is jocks a coplar.